Po mnogih letih, ko smo nazadnje organizirali mednarodni dogodek, se odločili, da ponovno stopimo v mednarodne vode. Zadnja leta smo imeli odlične in zelo kvalitetne in uspešne in obiskane dogodke, ki so pa bili na nacionalni ravni. Sedaj pa smo se odločili, da ponovno po 9 letih organiziramo Senet event. Moram povedati, da prvega, ki je bil organiziran v Sloveniji in spodbojen v Sloveniji. Nato pa je konferenca krožila po vseh državah centralne in vzhodne Evrope. Sedaj 9. izvedba pride ponovno v Slovenijo. S tem želimo pokazati v tej naši širši regiji, da razpravljamo tukaj o aktualnih zadevah na področju projektnega menedžmenta, da širimo znanje, ki je aktualno in pa predvsem, da želimo razvijati nove stvari, ki jih od nas terja in tehnološki razvoj, in razvoj družbe, in trajnostni razvoj in tako dalje. To so tudi vsebine, ki smo jih danes in jih bomo še jutri naslavljali in jih uporabljamo kot izhodišče za nadgradnjo metodologij in tehnik in orodij projektnega menedžmenta. IPMA Senet postoji već dugi niz godina i zapravo je odlična platforma za izmjenu dobrih praksi u upravljanju projektima. Tako da kada pričamo o projektnom menadžmentu u području Seneta, što je zapravo jugoistočna Europa, bivša Jugoslavija, Grčka, Albanija, Turska, ali i sjeverno Slovačka, Čehoslovačka, bivša Češka i Slovačka, Poljska, Ukrajina, pa čak i do Rusije, možemo vidjeti velike danas trendove u projektifikaciji društva. Države, vlade, regulatorni sustavi se mijenjaju kako bi dali podršku projektima i kako bi investicije bile usmjerene kroz projekte. IPMA to jako veseli, jer IPMA je već 60 godina ovdje da promovira, zastupa projektni menadžment. Zapravo naša misija je da države, društva, poduzeća stvarno vide kako su projekti alati, vehicles na engleskom jeziku, za najefikasniju i efektivniju isporuku rezultata. Pritom naravno mi razmišljamo o ljudima, mi razmišljamo o društvu, o zajednici, o okolišu, ne samo o tehničkoj isporuci projekata i želimo stvarno da isporuke projekata donesu dobrobit za čitav svijet i za okolinu u kojoj se događaju. IPMA je najstarija svetska asocijacija za upravljanje projektima. Ove godine slavimo 60 godina postojanja i veoma smo ponosni na to. Dakle, mi smo na neki način započeli i obeležili eru modernog projektnog menadžmenta i danas imamo svoje članice u više od 70 zemalja sveta. Tako da sva znanja i razvoj, ali i izazove u upravljanju projektima mi sistematizujemo, obrađujemo i dajemo predloge kako to može da se unapredi. Znate, mi treba da učimo iz tuđih iskustava, ne samo iz svojih i na taj način ovo umrežavanje, kao što smo i danas ovde imali, prvenstveno doprinosi tome da svi bolje radimo, bolje upravljamo svojim projektima, jer učimo jedni od drugih, razmenjujemo iskustva, razmenjujemo najbolje prakse i na taj način se trudimo da upravljanje projektima bude bolje. Zašto je bitno da upravljanje projektima bude bolje? Pa zato što sve lokalne zajednice imaju koristi od toga ako su naši projekti bolji, ako daju više vrednosti za društvo i to je jedan od primarnih zadataka IPMA. I consider Senet very valuable for us as a countries because of opportunity for better networking. We have similar, let's say, markets and the trends on them, so we can share ideas how to tackle with the maybe project management topics, risk, opportunities in our markets. Obrazovne institucije, akademske institucije su bitan stub naše asocijacije i mi veoma tesno sarađujemo. IPMA ima razvijen set međunarodnih standarda za upravljanje projektima i na osnovu tih standarda mikrosaradnju sa trening i akademskim institucijama želimo da ljudima te standarde približimo i njima prenesemo kako bi znali na bolji način da upravljaju projektima. Konkretnije, što se akademskih institucija tiče, mi imamo sistem registracije, tako da akademske institucije se prijavljuju IPMI, njihovi programi prolaze kroz rigoroznu proveru u smislu silabusa, sadržaja, onoga što se u tim programima izvodi, ali i u smislu ljudi koji to izvode, dakle, jer mi smatramo da bi nešto bio uspešan akademski program, on mora da ima svoju sadržinu, ali mora da ima i kvalitetne profesore i ljude koji to izvode. IPMA sve to proverava i svi oni koji prođu kroz tu rigoroznu proveru, onda mogu da nose IPMA
registered trademark, dakle da su to registrovani programi, oni su objavljeni na sajtu Svetske asocijacije i jedan su dodatni pečat kvaliteta za institucije koje kroz to prođu. IPMA je jako specifična zbog tih kompetencija. Kompetentni voditelji projekata su oni voditelji projekata koji mogu određene kompetencije ne samo u tehničkom području, nego i u strateškom, kontekstualnom, ali i kompetencijama u području ljudi upotrijebiti za dobrobit svih. Ono što se pokazalo je da što su projekti složeniji, kompleksniji, to su zapravo kompetencije ljudi, ali i kompetencije perspektive, konteksta značajnije, dok ove tehničke kompetencije kao što su kalkulacija, vremensko planiranje, ugovori postaju malo sve manje i manje bitne. Tako da u visoko kompleksnim okruženjima, visoko kompleksnim projektima tehničke kompetencije bivaju svedene na možda 10 do 15%, dok kompetencije rada sa ljudima, leadershipa, rukovodstva, uvažavanja, vrijednosti, motivacije, nagrađivanja, pa onda strategije, konteksta, postaju zapravo sve bitnije i bitnije. I to je ono što IPMA stvarno i promiče u svojim standardima, gdje najviše razine A i B, na primjer, kompetencija, su one koje su upravo u tim područjima. Izzivi JEK2 in izzivi vseh jedrskih elektrarn, ki so trenutno po svetu, izvirajo iz tega, da je obstajalo zdaj neko obdobje, ko se teh elektrarn ni gradilo. In sicer trajanje same gradnje in pa cena, nepredvideno povečevanje stroškov pri gradnji. To so največji izzivi vseh jedrskih elektrarn, ki jih je treba odgovoriti, predno se začne z gradnjo, je treba nastaviti ustrezne varovalke, ustrezen de-risking narediti, zaradi tega, da do takih stvari ne bi prišlo, oziroma da bi bili ustrezno zavarovani tako gradbeno kot finančno, če bi prišlo do takega razvoja. Mi smo zdaj trenutno v fazi pridobivanja oziroma načrtovanja državnega prostorskega načrta. To bo trajalo približno do leta 2028. Delamo vse vzporedne in zahtevane študije, ki so tukaj, z ciljem, da bi se gradnja začela nekje leta 2032 in pa poskusno obratovanje leta 2039. Pri tako velikem projektu, kot je drugi tir, že na začetku vemo, da bo kar nekaj izzivov. Žal pa se nam že na začetku zgodi izziv, ki ga nihče ni pričakoval, to je bila koronavirus. Obe epidemiji sta prišli ravno v času, ko smo začeli graditi dostopne ceste in ko smo začeli z glavnimi gradbenimi deli. To je bil predvsem izziv za partnerja glavnega izvajalca iz Turčije, kjer so bile težave z delami dovoljeni kar velike. Ampak uspeli smo tudi to premostiti. Naslednji izziv, ki se nam je pojavil, spet nekaj nenavadnega, vojna v Ukrajini. V tistem trenutku so cene poskočile v nebo in nihče ni računal v Sloveniji, pa tudi ne drugje v svetu, da se lahko kaj takega zgodi. Pa tudi to smo uspeli nekako kompenzirati, v bistvu še vedno smo v mejah financ, kot smo jih načrtovali. Trenutno imamo pa nove izzive, to pa je ta kraški svet. Prišli smo v zaključku gradbenih del izkopov tunelov, smo naleteli na 5 kar velikih kraških jam, ki jih moramo premostiti. 2 smo že premostili in kaj bomo? Zgradili bomo 5 mostov znotraj kraškega sveta, na katerega bomo položili tunelske cevi, tako da bo tunel neprekinjeno tekel tudi preko teh jam. Imamo pa še en izziv, to pa je na delu portala predora T1 v dolini Glinščice se nam pojavlja neke deformacije, v bistvu plazenje tega terena. Tukaj dol iščemo najbolj uspešno in najbolj efektno rešitev in verjamem, da bomo kot vse do zdaj tudi to uspešno rešili. Časovna projekcija, mi sledimo kljub vsem težavam, zamikom zaradi korone pri začetku del, še vedno uspemo slediti bolj kot ne začrtani časovnici. Te zadnji kraški pojavi oziroma premostitev kraških pojavov bo po vsej verjetnosti nam zamaknil zaključek nekje za mesec, 2 do 3 mesece, ampak generalno rečeno še vedno sledimo začrtani dinamiki del in planu, ki smo ga imeli na začetku.
Danas smo ovde na konferenciji Senet koja okuplja zemlje iz južne, istočne i delimično centralne Evrope i evo danas je 9. naša konferencija. Mi u ovoj regiji imamo specifičnosti u upravljanju projektima kako među sobom, tako i u odnosu na druge regije u svetu. Ako pogledate regiju koju mi danas ovde okupljamo, tu imamo zemlje koje su članice Evropske unije, zemlje koje nisu članice, ali su kandidati i ta razmena iskustava je jako korisna. S druge strane, ipak mi ovde imamo jednu vrstu povezanosti istorijske, kulturne, tako da se nekako i posebno razumemo u svim onim izazovima koji se tiču upravljanja projektima i oni su svakako specifični ovde i nemaju možda mnogo sličnosti sa nekim projektom u Nepalu ili Južnoj Africi, tako da je to lokalno umrežavanje jako bitno i opet ono što sam rekao na početku, ponovit ću sada, kroz to umrežavanje i razmenu iskustava svi zajedno možemo da budemo bolji. 60 godina, 60 let nije malo, jel? I ja nemam još 60 godina, ali evo imam tu čast predsjedavati IPM-om za vrijeme te obljetnice. I 1965. mi želimo reći da je to početak modernog projektnog menadžmenta. Zašto modernog? Jer tada nekako te metode i metodologije i tijela su se počela formalizirati. IPM je bila prvo svjetsko tijelo koje je na globalnoj sceni nekako promoviralo i počelo promovirati projektni menadžment. Ove godine imamo niz evenata, znači događaja, konferencija, webinara, workshopa i tako dalje, ali i publiciramo određene standarde iz sustainability-a, znači održivosti, ESG-a, zelenih tehnologija, etike, kojima ćemo pokazati svijetu da je zapravo projektna profesija zapravo lijepa profesija koja donosi promjenu, ali na dobrobit čovječanstva. IPM je tu vrlo, ja bih rekao, specifična, gdje mi ne želimo da svi projekti uspiju. Vi kad pogledate različite tijela, različite metodologije, vidjet ćete da nekad postoje egide da svaki projekt treba uspjeti. Mi to ne vjerujemo. Mi želimo da projekti budu uspješni, ali na dobrobit čovječanstva. I to ćemo pokušati i ja vjerujem uspjeti promovirati kao obljetnicu 60 godina postojanja IPM-a.